Odofo me yiri se wo ho ye. Me so me ho ye. Na meti Adom TV na me hia wo baabi a wo bia asɛmre. Me ma akwa ba e de ba nkranhye dwumadie so. Me a me di dwumadie ho chia me edi am je so am se woni mo ho bo ma me ntie. Owura fi ko se e fra me ni tekotego. Na also bo mudia odi anka mete. Enye nhira ene Adom ema wo. Ene so me koso a me ka wo se me gina de baabi a me gina wise words of inspiration. Nyansansem a edi nkranhye na nam na me de bre wo. You will never change your life until you change something you do daily. Your life will never change until you change something you do every day. Your marriage will never change. Your health status will never change. Your life will never change until you change something you think about and do every day. And they say, "Wabra boba sakremu na be ye, wawade be ko ye na abeye de na ayekra behwe. Wapomudin be gina pi na sipi na sita. Wabra boba esusanso be ye fa. Emfiri baabi. Isa wo sakra ne o ma wo ta adwene mu na sakra ne o ma wo ta ayomu. And I'm a can potoka se say, your life will never change until you change something you do daily. Until you change how you think every day. You will never become rich until you hate poverty. Say udi here. Now when you baby out here, me de mesre na bedie say ana ekono obenya bia ma me na che say wo de wani gi ohia ho wontan ohia unya ordinida. You can never be rich until you hate poverty. You can never be good until you hate what is bad. Simple there be an pastor na wo twe say anya wo tan anya wa hi anto anchene a obeda ajai ti de ekura mo na emwa wo no ma nya wo tan na nya wa hi suba na ekura wa anya no ma nya wo tan ensemble a wo ta ka kire obi a anya no ma nya wo tan ma ne ka anya wo tan na jamu. Until you change what you do every day, your life will always remain the same. Therefore, you can never become rich until you have an aversion for poverty, until you hate poverty and stamp on poverty. So when time here, when chiro here, they be abedo here. Now do here abed ordinary. So one time subambone. So one man subambone anya we here anya otan here. Obeden ejemu. Subami ekura wo no. Emfiri obi ho na ba ye, one ohihye na abrabom. Ohia na wudie no. Wo bre na wo bre no. Kwa onam so obu ubra na nyina na eye wa ohihye egu wadwen proso. Emfiri obi ho. Ena me ba me ka kire wo se. Ade bi a wo famu no, sabe emfiri baby na beto wo eye suban ne ne ye na adwene bi a wudwene. Sepo baby a wugina nya wo na wo ye na abegina ho a. Bibi su kwan so besakra mu. Awade a wotimu no se nya bibi nsiw ne ho kani kwan se mbesi nkonwa na madwene ho se kwan ba so ne befa so ne ye de odo obuo ne nyansa ebu yebra. Nothing stops you from looking at your life and re-engineering your behavior and your thoughts. Nothing stops you. Bibi nsiw kwan so betima hwe abraba ka se kwan me fa so didie kwan me fa so eda kwan me fa so atitima pomu no enye se me de na nepa empo se minisika mpo a menya dokoro ketua bi ne nam ketua na metwa ntosu ne je na gumu a ma hodne waduane a wudie ni se da fa so etete wapom no ene wo ne bibi nsiw kwan so be sate etete wapom yie ena bibi nsiw kwan so be paduane padie na waje ahome kakra na waje ha yo na ye koi na ya se wi asem yade ne efiri ba bi na aba efiri subani a wankasa wafa ato ho so enti kosisa obekiri yade no da bia be yare. You never, you see, in life, the things you do every moment determines what you get every day. Who you are today is a result of who you were yesterday. And next that would be ano, the Nina Swani Noma Oya and Ra. Or Chan said a bebano, the Nina Swani Noma Benene. And Tineno, Bomodiana time Uhia, Bomodiana time Subambone, Bomodiana time and someone and some fatano. Maninya wa time wachiwadie. Hate it. Hate poverty. Hate bad language. And hate negative thinking. Maninya wa time
na time no ma nya wo time na time no ma aware bone enya wo time na time no na pesuban papa ne ye papa na fa bubura se de tie bia da ba ya na da bia no eno aba na abetwa abraba ye boy ni nyina so ne wankasa me ye bia wa sore hwe me wukunu da ho bi TV na ontie bi na ka chen se ma ware am ware ni susu aso ene mu mienu suban ne kasa amoka mo ma edaachi ene mo mienu ena nkwada no so mo daachi ene sebe ni die ni obu amama awofo ne mpani na mapanyansa pa eto na montuo papa na asoaba papa amamo ni abaye ne no betwa no ochina ni awoye ne no eye mfoni a wotwa ma ochina won say wo ukotwa mfoni a yi bibia fe negative ni akohoro. Every step you take is a picture you are taking in your life. Every language you use is a writing on your storybook of life, and every action also is a pen in the storybook of your life. If your life story is not good, change what you do and say every day to yourself. Abra bonsu so anya no asaka na ma otayem. Odofo me dis me no atana moncho we ya ebeboa. Me say you will never become rich until you hate poverty. You never find good marriage until you hate bad marriage. Awade na be yie no. Wabrabo na be yie no. Usika sem na be yie no. Enyina mpa ya bebo so keke. Na ne nyina so titiri ni o ma obetayo. On se tweda mpo na kasa ka kire o se mama otumi so betete ananya nkire ene awoso wankasa na betete aso ama wo. Eni ti ono ase mama otumi mo tiete ananya nkire ne awoso wankasa na betete aso ama wo. Anya nkire ene awo ne bi ye osuban. Anya nkire ne awo ne bi eye wo kasa awoka. Anya nkire na awo ne bi eye mpo ni ma wo ta adwene ho obetiete aso ase no no apede esevata aso abrabo awie peyo. Onyame nka ho. Nyame ma atumi abetime tiatia na ma nsem fata so na empo wato akene na wabrabo ayekra behwe aha ena meja wo yumedi amedie mema abo ame ye camera Larry sound Frank ena empo Francis emse osmosis de mi hu no ne NFM producers empo Randolph ena eja eja Ampedu Webek ena empo da MCR4 ena lighting ena floor managers for nyina ase aha na meja wo nya amere hwe me no Nyankopon enhyira wo edi am yeso ene ni tekotego wonu nyame entina